Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hai kini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. रिलैक्स इन द सेंस देखने में एक बार आपको दिखा रही हूँ Haga jing isnok tilang bat ka jing Rakhe jong kari ya ka International Yoga Day ka pashipo. Lasaki bakatanat ki shipai ya da khapot BSF Shillong bat ka Army Public School Shillong ru kila penlong ya ki program. Halagi jaka pule jong ki. Kumbah nyo spangut ki kena pule jong ka Army Public School Shillong kila shimenta haki arkanhon. Kumbah shi spangut ki shipai bat ki officer jong ka BSF kila shimenta hagani ka program jong ka International Yoga Day. Ya gini ki program la pelong rengkat ke jinge trailang bat ka Art of Living Shillong chapter ya ka balaya lamda ka nong hikai yoga Panchali Bhattacharjee rengkat ke jinge rap jong u Amolendu Paul. Laban kedau ba ya ka Yoga Day lawan ra do Menteri Rang Ba do Kariu Narendra Modi haus nem arajar khat sau kat ba udang a jingkren ha United Nations General Assembly. Shispa nyo punyo kiri ka perthai kila kershan ya gani. जितना हो सके और फिर ऊपर एक दिशा धीरे धीरे 3 बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आप अपनी चेहरे को दाएं तरफ मोड़ें आना करके थोड़ी को लाइए और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं हाथ को एंड बैलेंस करें अगर आपकी बैलेंस नहीं हो रही है ना तो पहले एक किसी चीज पे नजर टिका दें जो स्थिर है हिलने वाली चीज नहीं जो स्थिर है वहां पे नजर दिखाएं ये जमीन भी हो सकता है फिंगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है वो एक बार और छोड़ेंगे और फिर बाएं नासिका से सांस लेंगे बाएं को ब्लॉक करेंगे दाएं से छोड़ेंगे ये बातें करेंगी और लेट जाए अपनी पेट बनाए और हाथ को थोड़ी के नीचे लाए